Kecing iki ke kong bendas iem dak bosong syatkan parking lot ke additional secretariat Shillong bandawan ke Sokarjela ban snapen bhai surok nongpo umdan Sonapur Hariboy district kelakot syaka arfra kentatam hak janmit nyautrik chuliau arcar apsau baru MLA ke nongpo uba Meral Bonds iem ulami syakmat ban kentu gani kolong keme ban wengno e kecing syatkan dak bapan kecing trilang na kong bendas ban kentu gi pajba ban syak sipor nak bentaban sedang snai ke surok uba Meral Bond ulong bula dab ekran bot sumbut menteri rangba bari pej ekterat PWD uba persetuan tensang bot kumju iki officer hak ba ula yok kecingkular ban penstet iki kam haswa kani ki doktor na kaliang keterat ke koi kekhya ki lawan ben eksamen ni kong benda sa kapor sabuji tam ei bahadin bekiladab la persang kali ke koi kekhya kate gelong keme henry kemtre ban batai ei haba kali na kong bendas kala batai bagi doktor kli thu ba kamdan kanung nu kecingpang ka metchungka henry ke sudan tang kecingtlot namar ba lembam ka bede bat ka status ke jong u surok umbana po nong po umden chadu Sonapur ka bejrong kumbasan pupra kilometer gila jukran haki por ki bala dapru ba kani kelenti gede ka ba don kam do kata ka ba kentup ya kumba palat sispa san totally chnong di peran kam gede surok bolong kumu budlum na benta ga yo kot jongka dong ka than umden bat kumta ta ha ka bede bat ka jing persang jong iwe i long kami kong bindas im ibede personal prathau bahi masam ijonga personally ibang itu ba halor ke jing sim jong i yang senjam ban chatngan ha ka bade ban pentre no sisndon ya kaneka suro lane ba ka sarkar kan ai no ya ka assurance in writing ya i halor ka status jong surok ngaso ban pensai kum u nong mikmat jong ka nong po konsensi imsyam la song that ban budin ya kini kam na du snem arajar arko hadin jong ka klam jong covid kat kandai tu na stang ban budin kawan nok election imsyam la amat pun urlong menta ka snem ha kene ka kenti ka ba ka ba la penjob ila budin ya kini kam bat ngai kum u nong mikmat ngelaju ya kendu ya menteri badi pe ba persetujuan song ki officer jong PWD na benta ban budin ban penbit penbiang ya ki estimate penbit penbiang ya ki konsep pepa ban pa ya ka proposal bat lale ya kata bat ngisutu aga jing persang ban budin ya ki kampen roy kala amdik surok kala amdik ka school kala amdik umbam umdi teng marokani kala de ka project ka bahe ka jerongsan po pra kilometer di kamlong ke besuk banyo ya ka sanction ngala jukren ni kene na ka po support kum gi pai ba ni de ban yesha tang uso jong ga jing yesha bangila ban poi so thong jong jing jong ngang khem song thai la ga de ba ban kren ha po ying dor ba thau an la ga de ban budin dala de ha po secretariat la ne ha po pludi department la ne sa government ban ye kren yo menteri rang ba ban ye kren yo menteri beri pe ye ki kam surok kini na kapor sa kapor ngay budin na marangay la dero ngayay long baga nga surok jan man nga singa banya nga sutu il dero jing e kano tam ki papang de bestom nang ta ki bai be school bat kam ta ta de ka status jong ni kwan pen sai ki pa ba mo pi pen ham ban ye sha hi se ki don ki ong ba kan no su ni sha de ngin hab ban ye sha ba pat yo kam de ko suk mon ong mga manta ba kan long no wa de ka sarkar mo kana la ka don ki jing pen mang mo kana ru kin haban up ya ki approval haban yo ka sanction ki don ki paperwork ki ban sim ya por te ga jing kentu ko jonga ya ki pajba nungkong ya ki pajba ba in subha ban yesha pajba jong ka dong ka than ki jongi borok sika tang ila yesha da ki po snam na du por pat long MLA manga ko surok ko long kum tu hi ban ta ki jong MLA jonga la persang ban simuning senjam ban yo surok ba ba ka kam he kan intermediate lien na du nong po hadu omden bat silucha Sonapur te managi ni ki sausngi laising sausngi rong dang debban ya keren chwa ban marsen kut kaneka code of conduct ngala ya kendu badu menteri badi pek ya tanat surok ni kendu ik officer ngala ya keren bat ki makum bangarang pensai hakini ki sisngi asngiru ha badi bat ka proposal ka banokong na donar ka di 10 kilometer bat bahadin katu ya ka basa na 2 kilometer ka bakhatway sadu ka basan pupra
kejing penmang kalong naga World Bank lani naga PMGSY kadang ikren hagi ni gisngi menero ngadang follow up ya kani kam hakabanang ya penbej bat ki official yang peludi bat menteri badi pen hakabana kaliang jong ka donar ru nalor ka 10 kilometer inang yo susu mentakan poi hadu ha umden lani kala apun cross ya umden kumba arpo kilometer kan kan poi kani kejing penmang nagaliang jong ka Ministry of Donor dekani kadai ka ba ki kot kisla kila penkre penkrum ki konsultan kila dep banle bat ba enyo ban upstang ya ka approval hadin ba ka ki menteri jong ka sarkar pedeng beripet ya ka Ministry of Donor sepo ministry kin da shong office da ka kam galayat bar ka sarkar pedeng magani ka skim ka bahe kam di ka berit de ngi ha Malaysia te kala poi hangta ngam ong balayo e sanction bar menteri no te henry kumbala ban sutu kemon bakat kum ka assurance na menteri bagi jingai budin gi jonga kalong ba kane kan long ba hing sui up tang ya kapor kata kati ka bang kwa ban pensai halor ka status jong kane bar ka banang sa na lor deng arko kilometer seneng bar ka banang sa cedo kesan pupra kiwi gilat kelinting bu ong ipi na ka World Bank gidi ka don lupa ka proposal ka basa kalong bestang ban up bahkan ka sarkar kan sign agreement bar ka World Bank hadin ba ka sarkar pedeng kila don ka kabinet ka babiang kenang baka sarkar jelah baka yo bisa ken suk ban penteri ya kini ki kam de ka bahakmat gede kata bad halor kejing syatkan kejong i kong BCM ngasngo ban kerpat lalu long ka bala aba in sange no namarba nagaliang jong akum nom bikmat ngi budin hina ka pot mde bangi susong klikiti nang ta nga kerpat ro ya ki ba abanesha bad ya ki ngaso ban ai kuble ya iru ibala simkia ban ai kuble na kubenta ki bala le ngolem ki ba ai mensiam ba so ban ai kuble magade ka common cost kadi jing don kam jungi ki nong sok senong jungi beli ai mensiam kata kadi ka kam ka baha kam lili dan de jing kerpat junga kalong bin sange no ya kadi jing syat kan ka ba in pediang ya kini jing penbet bagi jing persyang maha kesensyar pat ba ngasutu ngimla ban khang ya ki ka ba imut ban le na kaliang junga don tang ban kerpat ba in weng no ya kejing syatngan ba in pediang ya kejing penbet malakaliang jong peludi department ru ki la penkre ikot kisla long ba DC lanen mag peludi department on kren ki bikin ai ikot kisla kanang bin syania lani in scam ya ka status lani kejing ya linti jong kene ka kam kita ki dijik pensai ki mengadon halor jong kene ka surok nong po dan sonapur sajisin ngasoban kerpan yigi pat ba ban yaisha ban ngim aratin ban ong ba hakini ki banai kini ki snem ki banwan mungkin la ban pun urlong ya kini nam tang jing ban toy jong pat ba i ngala adep ban keren ni ga phone ro ngala adep phone ni ke ga ba i don ban pensko ka jing sngo ga ba don i ong kwa ban yo ban ai de jing tho na ga liang jong dan re ka PUD department ya ka status report kila ban ai ya kata ngala keren ya ki bikin sa IT ade mendagasni kin IT ya kini ki kot kisla bat bangi kermen ba inhun ya kata ben ai ke jing trilang mangidon kam ke jing trilang kin ha ya tri ka ba in pediang ya kini jing penben bat ba ladon kam ben ya kendu i le kwa men kendu ta ngali dengan kulai menem step ro ngadang puru bangafun ngadang ong ya i jong em ngat dengan abe kata ka jing tho tengah keren ke badi ban ai jing tho ngala keren ya skip triple D ngala keren ya sim engineer nang tabadu menteri badi pe ya ka nat surok ngala ada ban keren ti lai ka asuransi ba ila akun be kena message ru na ka benta ba ini le kloi kan bala ban penurlong ya kena ka kam dan kam bani kendu ngase kendu i kam dan jing kata Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya